November nilhai khat Saint Martin of Tours Bishop Tours Kwame Saint Martin ralkap na zau khen tu mithiang Martin chu AD zathum kum hlairok Hungary ram Panomia khwa a RC asilomi budang nu lepa ni an hrin rom chawza boy pakhat i fapa asi bantok in ralkap chung a sham in an luter kumkul kumthum asi Emians i sakhan a an umliau a akhua asi tokchang a thideng mang changmi halwak pakhat kha kut kapong a amu chekhat lo a aral kap angki kha cheu ni a cheu i cheu khat kha apek chol zan a amang a boypa Jisu ni chu angki chu a shruk kha amu chu thok in ral kap rian kal tak in pathian rian tu kha tuan ding a alung a chia peng asina in barbarian mithalo ral pol ni anrak tok lai chan asileng a siang pahrang Julian zong ni hirwa nak chu ral chiami tu asarnak tia asulam amu piak cha a Martin ni Jisu Christ min in hriam nam i tlai lo in ral chung a dir ding le ral na sin a kaima pakhat te long in tuk ding in timchia ka se kautia rak le chu nu ni khat a ral na ni dai nak lak ding in khurwa har ok in anrak shim na chutik a Martin chu ral kabrian in chua le tipil in nak nol arak mu achung khar na kha thong tha achim na nu a li kuik a zatai a shuk edi zathum som sri kum khat a tor khwa bishop sinak an pek Martin ni tu khaltha asinak kha alang tar kho zatai siang in asaklai a siang boy na zong kha cha achim na i khote pha na i thlen nak kha fakpi in azuam ama chu biak nak dang na i biak thang le athiang mi thingkung na kha asho piak na tia zum arak si anun nak anhu bik chan a akut pani khawan a athlir peng nasir in na i a chun na sia rem deuh lai atimi na kha volai zau nak en van chung tu kha ka zau tar u tia ti na chu nu a apong i khotsia adir kha amu tek a nang thidop adu mi pa kai chu na rol ka selo nang ma na ai ok rol ka selo tia achimbu in edi zathum som kwa kum sari a athi